Ni mulai na natura na marama taro na konela ni betokan mulai na kami ni ngaram ni kuwa eno dota le kami ni ndreng ngam demu marta itu ni tabi so na dingaraba ene kami na mulai na kimro pai adi sarina go selili tuang go nasti kani wanga Wala. Saya rasa miang mulare. Mulare no ba bulutani bikam niket sarabe kani ko sibi na tiko punya sawa bikam niket sarabe kani do betul to mai na wasni gon ninda. Punya sawa mai bei tumbuna. Punya sawa ko bili tiko ntana koroya roi. Ya kami tiko ngai. Isa enak. Kontong ngir tu mikiran tono wekan dan tono turang konto baru aku tu mena bari malam mala. Ongka sebe punya sawa. Kontong gue? Isa, 2 bulan. Iya. Pangaliti na ba ni binakalebu ana lo mani tawon ni ha na main town supermarket sa. Enta nang kay bambula enta na rongo na italon ni bil ndo na lele mengo nimbula mina na wekanda oni betokan wal mena sare tir kapana non dabiti en buro to loko. Uile. Iya. Nimbula mina na keneling ni bengarami. Nimbula mina be biti ni sapa boleh bonotani ana kapi ni bangan rumus ni ko ni dona na magbelo mai dan nga madengo pa mina kabale ban buni kana to ko ni tiko ke na kana do na magitu na nga madengo ana be kapi to ko sara railiu. Iya. Sakete ni de go putu kali kan FIFA se sama. Sing ni onto na kera baka na mata tunggo na FIFA. Endola badge sendola baka takar ki putu kali oreda. Sing ni mata tunga bera na hude na bono lilo ndo maringe tipo mina na ngonra. Kola sakete na sa ni hood adi. Iya sakete. Right. Iya ko na rengo tiko bayadi. Ke baka menga ngito soka. Poti kali lo. Iyo. Ni sao tu mata kena ulo kan hede. Hetara polo. Piu. Ya sarang bawa kan tuh mulai sarang konang gitu saulebu. Ndak mau ni nak balu berna kan tanto toko nanto pamuria. Hah? Kita duro kan tara po. Oh, milon yo kay Domingo. Ay, tunoy ko lang kita may limbo. Iya. Sebenarnya di ko limbo. Iya ya sana na ilabo ko ba. Ya na ilabo ko ba di rumah yo adi milabo misali na FIFA World Cup. Ya kitu sana kay Nicola. Oh, dia tuh na ko ipo. Iya, meta ka kila da kami bili-bili me wang kalib. Marta ni mata tungo kana wani bukari ba? Ni bola na kababul ka to ka biturani mai malambi. Pati kay Randini. Pina balu siya sarong giri mai. Au sama bina to lebih kemun raw bina balu sara beto ka boleh mai turani. Ni bola bina ke mun ni ro ko nando mo mun ni. Puasa tikoi mai malambi. Oh, Kani pontos ya. Odi. Oh, turani. Ese kami mulai berose kemrau. Uy, ini na siya tamo ngatukon ko kana singa ni pontos. Ese nga ko singi pantose. Dota ni mensaje so itu. Okay, may bata may na korto ginawa si. Maybe. May Ada na rapat gila tuyo lu na gori. Motivation, encouragement. Iya. Nakale bu ya. Tabang ni binabali bu bonita benda sandung garaba. Singa sai kavani singa ni kuwa. Ni sogole bu ni Fiji showcase. Dona iwali nido. Dona iwali nindika. Nido arto borta na kanta mai India. Rangole sara mai India arto letu. Arto ka kumi balabu. Ulun balabu. Andra ulun ramandanga. Andra ulun ra. Boleh kata tu nimbutu ko kana monele o maramango. Sanjana. Asama ko ay Jeje. Kasi. Ay via ndi palele na bossa India na Fiji Hindi bota ke na bossa na dialect ndi no irmetai. Iya, utia so kay manelu kere-kere buka me some one shot interview tu no kaya Indian language. Iya. Indian language. Ang baba ko oh sorry. Bisa kan ukila Iya. Usah ngomong Waya. You describe and move on. Waya namura kan bambu. Murabambu me wala wawa. Otia sama ni kedo lome so ketaru ka mai tuno ko ango ndona taba ya. Iya. Mbera manana taba tu kiren to pakatona taba ni perfume kana kana lai bango. Otia tara ambora ilingam. Omboida. Adik. Nakam. Kuni fostaka. Mitra malu ang kayo. Nanguni ko lele la vix ni sa tarada kan konon tonton ni udum ya ko pakila kamus tu manana ulum hilta kay walia. Uy. Na kaya otia tu kay borta kake ditunggo ngore daka mai bekitu. Sanggai berita ko kontar taba ya. Ada kan kok before, after. Zarang ka to kana ulin to nang kasi. Nangon sauti kena sanggai tumbu tale. Nakena ko wa ni wali ni zongo momboro nga se wali nga ba to ulin to na matawa. Tara mombore ulum. Pakalelenga. Sabe sa ume satum. Ay sabi lo ito na no. Napamadala na kating gobi ko makapapalangi si. Okay, mamadala nga ba? India. Babalangi me babalangi ba Sabi lo ito na no. Kanido. Wata kena ulu membulan-bulan. Right. Lolo binaka, bulan-bulan membalabu.
nioke rongo nioke mbuni ngasa na tamang ika ya upori ko ni to ngori muri kana mbalemba na biya tawa sarana ngurlasa wa ko ya kali weekend na biya binakata nda binakata bembulong bulo binana ulunda so weekend nda ngone so weekend na binakata limbe kami tumbu so sa tingom tune bisa ya iya nda ba binaka ni tu tal tunga kona Fiji Showcase so binakata moreida so binaka sartu so binaka dona no mala kini sau iliu arto na numiken arto sambito so bumay me bitu sanga wulunan tora ya bikin niket sarra kuni borong abi Italia borong na bonon tor memboro kina memboro ngapa na tu tanan lumati ko e mo tumburo na ulu kaya ko nanu mekani lumu ko sana ba kamene re ni be na buti-buti ya iya nimbe na ngaida ke bil kaku ni ondende la ko padal kata kan number tong ko kento tu na zu Pari bilang bikin sar maramatir ni to betul main kayak nak indai rongoda nabi matanggali baka mboy nakirimu ni mata kena buga tale na beki na binibo nakena nabi matanggali na apa nabi ayan ni lubal ni kuro erambini somna ka Fiji Showcase di 2026 na makatalan to lela mengo nande nga modengu kay punjes snackers crackers Sete, everything. Okay, Piva. Remember from the top, like how we discussed. What I say? Just do your thing, but from the script, all right? Take it from the top. Action. Hello everyone! I am Piva from Brazil. You know the juggling. Cut. Okay, let's take it. Let's get another take. Hello everyone! I am Piva from Brazil. I am again in the Fiji Showcase. Yes, I am energy. The beautiful show of circus and all the show in a Yes, I want to see you here. Okay, you know what? Why don't you just do your own thing, okay? Say it how you would say it. Go. Oi, eu sou o Rogério Piva, lá do Brasil, lá de longe. Bom, tô aqui no Fiji Showcase, esse grande dia, nessa grande semana de muitas atrações, assim como o espetáculo do circo. Sejam bem-vindos, vem pra cá. Good enough. Did you get that? If you didn't catch that, catch Piva, the Brazilian juggler, at Fiji Showcase 2026 with his amazing juggling acts. Also meet the inflatable dinosaur and inflatable unicorn. The fun is right here at Fiji Showcase 2026. See you there! Blink and you'll miss the costume change. Straight from the Moulin Rouge in Paris, duo Ozzy Bella make their Fiji debut at Fiji Showcase 2026. Aerial skills, flying pole, hand balancing, jaw-dropping quick change illusions, world-class acrobatics like you've never seen. Catch Danny and Sasha live on the Vodafone external stage. Vodafone Arena, 19th to 27th June. Don't miss the magic. Get there. Yani boleh berkatakan na bewekani ni sampol tong maya na kami ni bakan rumus ni ko na bukun ni karuani wase-wase kasayo te telangan ni wase-wase ni ndende nga modengo ena kabe bina ka inde kita begitu na bewekani ni sangin tolo alis tong mai ena bukun ni karna do nama gitu na ndende nga modengo pan ni binakto ni bigam do ket sarna ilala do simbol tunggor mai na partai sibuni mai samsabu be sambiumbi wena na saya Olandaro sabole ko samsabu partai sibuni sono nanda dungande iyo saya na munaka iya panale iya tambungan de tuba dali sona korkorong kali butugutika siko sona korkoro Beko korkoro korkoro Kalau kata itu tindak kota. sona kakana wawit sambu totoko bawit sanggali to bele tu na kana ita kala na kana tiko busara mai na bitite Sere kamanda ni mumbembe na wa bule bosuba. O amu se ya gara mo alisugar sige mateni ngono membutuki bono lebukina siya ngosa ka onomba okay right sagale butuka bontongo ranu mukorin tontomo Sangaya, sebenarnya tonton mika sambu tu kau tu. Oh, okay. Nabu kuni karena bitawi yut sama ni sumai santai ngol tali. Right. Seraka. Seraka nada. Wow. Seraka nada. Ya om bibi ni kena singa borong buka. Oce kan nonton dari kamu lengu. Sa bibi serang kena wangka. Oce cini wangka ngol la ngol kaloko. Kele cika ni sabu sabu. Na bima match kena wana mata kelai. Toto kau bawit. Kita kele batalan ni kerto na mati lalawar tu na lilang. Seri ciko wana hotel lebu. Mereka toto kau bawit. Nawi.
Wakadiri lola mo siya. So mo sutaba ambungan re betul merna numitun dan kamu Iyo, beto na marama tau sa ulam nga na na. Bingkarabit sa kanala mo ni market ibu may sabu-sabu isa na Bulari. na yang kona. Masot sar ni esol me yang kona me kaninda dengan mo yung. Sama itu kuna siya na sinta ni marin yang kona ni marin bala bu. nabuka. Oi, Iya. okay. Sama ni ngulu nga may kan rusa penabi. Iya, ndok kana binakang anak ko konta may way to. Baka tala ken nang kona, binak kami mulu Iya, besa. hindi na. Yo mana kena mo sa tinga adi. Eta. Berarti nu diutu. Oh? Siya kaya set tu. Oti asangkara biraw nang unyang kona. Totoo ba uti na yang kona ngol sar na kan singin mataka. Totoo ba uti na. Dali bay dilibi. Kitu ngol ngay na mana koroni ndodomo leitikika sa sangkay ngol abuki. Lawiri abuki totoo ba uti oli yung butuk sar tu na koroni ni Ngante sar tu tikin na batura ko kumbulau, may buwa. Ena korona to kalau. atau kalau Message ka no ko bio. Naka ali. Naka. limputok sartu orto tukun orto ni sanden de sini ngol sigano ali me karni ka unto na matana siya tamu nano may ali Sandan da sarang gro sala suminggo salah may ta. Sama tata kiyo sarto ngani gor. Sa nga may ko sa wayo tan nga sa tuiga. Iyo kadi sa boleh sumay kumbulau. Sember. Alright, bil no mo job nangon ko job tukir na ban musika na beka bitaw ko. Kulita na kin biso. Kadi bakit ko. Kadi bakit ko dara kaber. Kaber di darasa. Oti asang may tumay kumbulau. Kita na siya may kumbulau. Antua kana singa ngol lestal mai totoo ba uti walak sara mesa kona ngol mai na lebni klani Nafan? iyo na fan gitu na fan ni be korto nanggalu sambu totoo ba uti to wala talangan to nanggalu i punya sawa na yata na nasamu already ko sugo mo to wala nasamu mo kanya nasamu nanggalu Mesa mo bata ba? Iyo matanda sa mo na. Iya. iya na yata na nasamu iku mo kanya Kalau boleh sa mo bata ni toridi ko. ko kailangan nasamu ko kundo to wala chungori Bato kay mami ko na mga takon do mga takon na takon ay. Ko amin daw mga takin na iyo ko ken. ka na takon na Ngori na ka bata ba? sangka uti nga may samu ni na board Oi. kalau sari sama lumu totoo ba uti Nada ba nandalo si tabio kasi uto. talo uto talaga tuto buli Iyo, uto kakena. Oh, Mataw ka betul. ni mix mati kanaway. Lato mo ko sa nanggendreng nga tatok. Mula ko sa mo tatu ba. wala kan don sing mo ka boy ko na uto mena to buli Iyo, nakakede ora wa. Ko nga namin nga nakena namu. Ko na kami sang na gori orto pa madal ta Iyo. to na kanden reto to na kena sang na lolo iyo balito ko so na daw feel baka min daw nga. Right. Iya. Maka kau kaya ka ro ora wa. Kan tar nila ka pakita. Ko nga atuk na so ko experience kin. Jadi ko bu experience kina Siya mo na nga usay kanilay kin gusto ba ka ba matno ka tungon ng guyala. ngono ko sa Balit ni ngay may uti au sa to siya mo din boto wala mo basang karna namu na kena namu. Tadal mi kitunan hena namu. oi Iyo. To siya mo do kito nito itabi nga baro tanga men kakil. dale bunga ninyo na kena kana bina Totok ka. iyo iko ani sambu Eu nukutan do da kabay bale do mati sar kino ko ya. isang example ta ka buci Siya nga. Au sing ta kaba. Au do kanya nga. naka ani Okay, au tarun ke munibir. Nada ba na nga ni numula kon dora ka ule buli damay? iyo Naka ba ule buli damay? na sar-sar nga buli limay Ombo buli damay na kang galu siya tapong gorin na kasamo. siya nga datan binang kami dato buli ay Iko baka na numumbuloy ko. O practical nga usang kayo orang yung bitan ng bakasam. Right. Kakaya meta kami kung meta ka nandala ni wato-wato patagiraw. Era kay kila iya. Kailan kay kila. Iya. Namali doon na mo na Siya nagay pa sa mata kaya ay so ba ay. Iya. Iso ra matauan tapang Dato mo ba ko na koro na to binakata men na kilamay na bika ekileki na koro ya. eso randu tuku na mo ya ni boya mo bitamba au kila na be karomba kan nila ko nang gara na bitamba betul matim na ko mo ri na sarang ido pakai bitan ken sarang telefon ka ken mo gisara to na bika ken Right. toto ka ba uto na wi manda sambu baka sir lolam Wala mo tun tamo leun sota. iyo orto unro ke na buku ni Ay bakal nga siya tunila ko na nung kurning to mo ba dere men na nung to mo. Wala ko tulti mo kay may relax to baka mo kay wara ka to wafen si to mi karutarungi ko. Demis. So kay baka malala. Tama namay. Si Ricky ko may. Si Ricky ko may. Biki may biki. Ora ki ko may. Mo ti sakit ako. iyo sangay da batlet nga ni sulci nga bitana singa mengole abu ko ni lestal may na karabitawi sa Bulan-bulan mo. Nguni ang korna. kake denda stabo mika Nabi lagi. ndambi daki me misi
Ala ingkara bisar pa binanaonga. Iya, ang karabi pinakanaonga sa manilistal may na kuning karabi tabi. Dasama ito talitikin ng koy. Isa, binabalaw sa rabi kemuni na kanda may naparatay sibu ni may sabu-sabu. Binabalaw sa rabi to karibol may kemuni na kanda. Iya. May na makete may nau binabalaw sa rabi suli-suli lewu. Binatala nga kemuni na kanda ni to karibol may sora. Ndaw binakata tu mera bo ray weekenda. Tabi stabi na mata na botu ya. Ndo na nga una. Enda nang kay sota, enda nang kay Biraidi, enda nang kay Biba Kambulataki. Siya ni ngande tu may taon ni Lewe Suba. O ni binakata mo may sigo tu na baliwali sa salika ka morga lebi TFM ndo na tu. Ena bingono to doko, era ni muni may bula mo karedi tu na bengarabi, kena bekaso ndo ba dori tu. Ena no muni baliwali singo na BTFM. Lesu man singa tabo. Lesumay na matagal ni lutulub. Kali ka na matagal ni lutulub. Lutulew. Iya. O yali mo kanto tu men na lutulew siyang kami ko mo kanto ko ni monit. Iya. Kata-kata na no eh? Ha? Kata-kata na no. Nakatakan na no. Dito ka ni Marote kina bitoka ni Ni mati may kay Billy eh? Hmm. Dito ka ni Marote kina bitoka ni Tuikya. Sarto wara kasi korto may nakoro na matamu may kuya ni. Na ngona tabang kay ko kinamatamu. Iya. Ito ko na nga una. Right. Nandito ko Binabalaw na tatling ko nga una. pinakabali mo. Iya. Wala ni tuko na ko nang kay ko ni ka sa labit sto. Super Rugby Pacific. Ano ba? Awa Super Rugby Pacific. Lalaw to ko na ko. Super Rugby Pacific ko Chiefs kay Hurricanes ngaga na mati mi Hurricanes. Sawat tini na hambaki ngay may nganganta le na mata tim mi Hurricanes dawa bin binakira ba lebu. Yes ay kabani nga na bitarabi. May final na mati mi Chiefs. May raba ko sa nanro to sa sanga. Right. Nabuku sa nga ni kukuha ningi. Dangi lampa. Dangi lampa, Iya, mata. nada mo to ko na? Nada mo to ko na ito December di ba so Nagay ba? pa sa mata ka adi. Naburo-burong ko na kinadangi-dangi ko sa tama nga nita nga. Medyo matutuwi tama. Ito tumiimbe. Pinabalaw sa ranom ni Mendo matawali ba na kami nga mo ni ko na bito ko ni Punta Snack Crackers for moments worth sharing. Yes.